Alhamdulillah rahmat batuhan kalam lu neriwang wahi saudara. Jilam tanum pantun ngan ulun tuan supaya mangat terang dapat baik pun ketanyo tam nyanyi yang tabuh ragam syair ngenadam menan sid rupa. Olehnya lam wahi urakan kadang-kadang disud bang diki kena jabah. Tamu pantun bermacam ragam muno ke macam bak laya kaca. Karena yuh taboh dile yuh mata taboh uro dile wahi urakan yo ke punulang indah tumaja sampai anjino. Ban bandung merakan kaji tabahaskan tentang matalah pu manteng yang na. Ibarat bunuh contoh urang mugoblang kalih lun bayang ibarat langa. Alhamdulillah rahmat batuhan urongan malam berayu tabah. Munyon telefon lambak ulun tuan silakan katrang nekalan rupa. Makanya uro kateput kutika jibang bedoh jak temayang agam mengendara. Tinan katanya bek bimbang-bimbang. Bek tua ketuhan yang limang kutika. Jiku manok bengah uro urang lam nanggro karap habis jaga. Alhamdulillah rahmat ni bakpo jit nunging kedua wahai saudara. Si nunging gunung raya Han Bago bak kaya terlalu di dalam merima. Lagak karena lagak kebik tinan Han Bago yan pun jit ni bakpo wahai saudara. Pulam tanging dalam belang di tinan nalemo karena hana gemego wahai saudara. Oleh sebabnya ni bak tepuknya lakongan bino jit pegahaba. Baik pun anak cucut, anak mimit wahai urakan ngan ulun tuan pantun nepubah. Pemantang pantun wahai urakan pasti na seala kadar lun balasan kepada kata yang menurut jid wahai urakan. Memang kurang pengalaman wahai saudara, tapi walaupun ni watanya wahai urakan meno ke subang tak pegahaba. Dilikut lun raya gunung. Nyana rat tebik tamang dengku dile, tamang belanja. Sini kalian wahai urakan, nyan pun iji Tuhan yuh tabuh mata. Muya geyu tamak bak tanya wahai usubang, anjino usubang gohlam lengka. Tapi ngan kendak po sidro Tuhan, timoh gunung nyan yuh tabuh mata. Ji timoh kaya batia jitinan. Assalamualaikum. 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 Halo. Kaputu subang, ibu ataupun subang kamu kaputu. Assalamualaikum. Kaputu bu. Nah, tolong tiga tuk ni tampaikan telefon bak ulun tuan bepah lagu ina. Supaya mengaji katanya haba tak pesan ngan ulun tuan jid pegah haba. Alhamdulillah mula kisah hai gure bak mutuah tanya semapa. Bak Asyih TV ngan ulun tuan ala pakriban jid pegahaba. Baik pun umi-umi lun pat mantang yang na di tinan. Baik pun sudbang yang na dalam kota, walaupun yang na dalam kampung, walaupun di belang, kadang usubang bak jamu kacang tinan saudara. Menyepat yang lemah ni kalian berada adona, jid telefon bak ulun tuan, sinan pika terang nemui pikana. Ngan baru jid ngalun tak haba tak pesan kepada urung atuh permukaan dunia. Kadang na di bandar, ladum di Sabang, ladum usud bang di Timpang Rima, yang ladum di Tigli, tidih hairakan ngan ulun tuan jid pegahaba. Angin tatuga wahi urakan derui hanaban oh tak erupa. Bunokan ujun di dalam alam, tapi jino hasubang, jino halena. Maka on jiput angin durui-durui. Jiput angin durui-durui, abeh tamtui pade lon pula. Lon ehan tenget ibu lon du te kukui. Lon tatat mentui lawi dan gada. Bukan le tayang gulayang putuh bener cap tau lon koma dua. Jut ne telefon ba ulun tuan ibu yang jio supaya mengatur tak pegahwa. Gutanyo tino wahe orakan
Nyo berita bermacam-macam wahai saudara maklum tahudip lambu mo tuan munau ke kejadian agam ngandara pubah jamun pubah jino pubah gutanyo agam ngandara oleh sebabnya wahai tengkudro telefon jino obat layu kaca ne telefon maklum tuan nemoi di tinan kalian kedua ibu bet salah ataupun bapa supaya mengaji tak pegahaba dengan ulun tuan. Nekalan gunung cukup indah. Punjit Allah yuh tabuh mata. Yuh mata damun tengku mutuah. Jitimuh gunung but Allah Ta'ala. Karena menyutatamak jitanya wahai urakan. Mutabuh gunung jino goh lengkah. Nisi ni fikir pakriban. Nyan tabuh kuasa Tuhan gejuk ke gata. Olan nijuk nikmat kepada gutanyo. Kebu ngalemo kepada gata. Orang nijuk lam nyawang oleh Tuhan. Maka oleh sebabnya disyukur benar. Di dalamnya nijuk pikir. 5 minit tiap wahai orakan. Ngan ulun tuan jut pegahaba. Olian kalun jawa di ulun tuan. Karena jiuh hanaban bak ulun kita. Kudih nang grolhung wahai orakan. Jiuh hanaban. Muno kurupa. Tapi hana matalah wahai usubang. Karena gutanyo nyo manusia. Tapak jak urat menari. Na tajak. Na rezeki lakongan bino yang kalu mekawin bekna melain di hati lam dada tenangan tutah biata kaim syarat mekawin berayuk tabah muyohana tataba wahai urakan tunte hambalang lam rumah tangga maka oleh sebabnya patih peraturan menanggekeun lam agama muyohana patih hai tingku telotan tanyo kayai oh akhir mata dah mekawin benar tipadan teku bek tuha agam roh inang muda menancik inang baik tuha agam benar seimbang lam rumah tangga. Dan mekawin dua hana gelarang kena aturan dalam agama. Tapi tabi beradik atai butimang. Kudih dengan kenan tama belaya. Oleh sebabnya adik luntayang. Muno ke macam orang ngirupa. Mungkin saja tepuk nyo gureh. Oh no kamu sampaikan ke payang tat karena uro raya. Oh baik salah kamu uro yang keenam. Dan insya-Allah mudah-mudahan umi kamu di Alunaga dan ibu kamu yang telefon tak kepada kamu kerana beri penaikan wawasan kepada anak-anak muda Bandung saboh peringatan wujud keubat tamsi punawa mungkin ohno kamu sampaikan umi dan insya-Allah tingah ngan ulun tuan pasti mudemung dema mian apa yang umu nebele Tuhan tingah ba urotenin uke mudemung dema ohno kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebina punco una welana dua Allah punco kuraman kubina atai aini welani bamin bagubin punco kurai mayan atai aini nyalani ba